Pentecost program clear to te chebevek ule Esther Lalhmingmawii kani Mizoram UPC rongbol na chanchin thar thleri ni lo ngai thlang u shwai tu te rongbol na lo ngai thlam sa ila Reverend Lalruat Phila Secretary General Missions Department chuan Juni somni pakhat inrini zan atang hian zemabok bial missions revival in khompui aman pui dona pathian biak in khoma speaker aniang Reverend Lalngai Zola Secretary General Sunday School Department chu June ni somni pakhat inrini hian champhai bial PYD revival in khompui man pui turin azin chhuaka pathian ni zan thleng hian revival in khoma speaker aniang General Sunday School Department Secretary hi June ni somni pathum tho tan ni khian eizola lo let le don ani Mizoram UPC ro rel na sang shang kumchan ve thut khom chu June ni somni pali thole ni atang hian nei tran ani don kumchan ve thut khom hi pastoral board chuan an nei masaber dona June somni pali thole ni chawmadar somle achan vea an thu dona hemini vek zana ma boundary commission an thuang June somni pangani lani chawmadar som a executive committee thut khom ni khatna nei ani anga zanlama recruitment board an thu khom thuang kumchan ve executive committee thut khom ni hni na chu June ni somni paruk chawmadar soma nei chhun zomaniang heng kumchan vero rel na sang te hi Mizoram UPC General Headquarters zone ma nei ani don ani Mizoram UPC Literature and Publication Board chan le khabu pahni ati chuak Juni somni zirtop ni khan General Headquarters Office Devotiona Literature and Publication Board in le khabu ati chwa puithiam na ti le kaushan upate puitu ti chu revise and enlarge ani hnuwa le thei turin General Superintendent Reverend Pilar Rinoman atlang zara pathian hena ahlan Lekhabutlang zar inko mahian Literature and Publication Board Chairman Reverend H.C. Lalhmingmawii chuan lekhabu pahni te buat sei dan tlang puisoin amasa aya changklung le kimjok tura beise ani ati puithiam hna le kaushan upate puitu ti bu te hi cheng za ve via shal chwa tur ania puithiam na bu hi license neite ordination le ministerial license nena chau shal chwa ani dona Literature and Publication Board Treasurer H Zomwani General Headquarters Office staff nena tlang zar ni atang hian le thei ani a bookroom ma ero le thei a pho chwa ani don lo ani kaushan upate puitu bu ero chu General Headquarters Office zone ma le kaushan bookroom tui khwatlanga le thei ani dona upa le tol upa zongzong te chu le thau tura beise kan ni ZMC Purfan Atan General LED Luang Chuak kumsang ni somni pali General LED in khompui lian ro rel na bozuin Juni som pasari thole ni khan ZMC Purfana General LED mingin cheng singa a luan chwa ani a Mizoram UPC LED I oin General LED Office Bearer 10 ZMC a thoktu te hna poisa hi an hlan ani General PYD Social Wing Committee ngen na bozuin Mizoram UPC bial nga atangin PYD 10% an peto Social Wing Committee General PYD in Kumin chunga thisen petura bial tin PYD angin Headquarters bial PYD Longklai bial PYD Serchi bial PYD Zemabok North bial PYD le Siaha bial PYD te chuan thisen an pe a heng bial panga atang hian thisen unit somriat pariat pek ani to ani Headquarters bial PYD te chuan March ni li khan Civil Hospital eizola thisen hi an pe a unit som pathum pe in April ni som hi paruk khan atho ni na thisen pek run pui an nei le a unit som pakhat an pe ani Longklai bial PYD te pu in March ni li vek khan Longklai new veng pui Sunday School hall a thisen pek run pui an nei a unit som ni pali an pe a hemini vek khan serchi bial PYD te pu in serchi blood bank a thisen unit som pasari an pe ani Zemabok North BLPYD te chuan mei ni somthum pakhat khan Civil Hospital eizola manatan thisen unit som an peboka Siaha BLPYD chuan June ni ruk khan Siaha District Hospital a thisen unit som pathum an pebok ani Lunglei District shwai tu te chuan June ni som panga pathian ni mangkhan thingsai bial an tloa thushi rongbol na an nei Lunglei District shwai tu te hian June ni som pali inrini zan khan thingsai ko shana hun an manga upa F Lalnunzira District Treasurer chuan thushil rongbol na ane ani atuk ni som panga pathian ni a bwal pui ko shan an tloa Reverend K Zoram Chanthanga District Superintendent nen atangin pathian thucha ngai thlak ani a pathian ni zana thingsai ko shana hun mang vele in upa K Lalzar Liana District Chairman chuan thushil rongbol na ane thung ani Lunglei District shwai tu te hian Juni som paruk thochan nia cherhlun kaushan an tlo boka thingsai bial chuan district target an nei te district shwai tu te hnena hian an petlak ngal ani
bial chung rong bol na lo ngai thlak chun zom ila lunglei sat bial Sunday School Department board se in June sari in rin ni khan ram thar veng ko shan biak ina junior atanga doctrine zir lai te pual seminar nei ani seminar hi upa F Lalian sanga chairman bial Sunday School Department chuan akai shoya bial tu Reverend Lalhmingmawii aman pui lunglei sat bial Sunday School Department board se in seminar hi first session le second session a than ni in session ma sajo ka hian ri hlau that lo na ti thupui mangin F Lal nei thangi bial Sunday School treasurer in zirtina apea choti session na teimak na le rinom na ti thupui mangin upa vanlal chhuana sha sel bial Missions Department Chairman chuan paper a present hung ani seminar a hian lunglei sat bial atangin junior atanga doctrine Sunday School zirlai ba ka zirti tu tele Sunday School shwai tu tenen an vai mi somkwa chuang an tela thupui zir hauna an nei pialama soi hauna an nei ani lunglei sat bial chunga jun ni riat Pentecost ni chu ursun taka man ni in changroi bot sei ani electric veng ko shana Pentecost ni den chanin jun ni sari in rin ni khan upa Ralton Luyate chung kwa chuan pathian choi moina an neya Reverend Lalhmingmawii bial to pastor chu speaker ni in Lalhmingmawii chuan zai rong bolna anei bok ani jun ni kwa tho tani thleng khan Lalhmingmawii hi cham chun zomin electric veng ko shanten pathian biak in khom an nei puya zanna ma thu shil rong bolna anei ani lunglei sat bial PYD te chuan senior upa F Lalzom liana te in lunglona bial huapin sumtuak fe chhuana kam seminar jun ni som panga pathiani khan an neya zanlama revival income lunglon ko shana an nei pui bok fe chhuwa kam seminar program hi la shwaitlonga electric veng PYD treasurer John Kai Shwain twal upa H Lalzon thanga lunglon PYD president in hunser amanga PYD member somnga paria thehuna hian an fe chhuaka sum thanem tak an thok chhuak ani seminar a hian general PYD boss sei seminar paper siam tharle na ti chu zir hovin unanu lalruat puilian na ram tharveng PYD assistant secretary chu resource person ani pathian zan in khoma twal upa lalkap tlonga bial PYD vice president ne na changin pathian thu changai thak ani boka he huna hian zirlai hlo tle na chang thar ne na choi moina thujiak lunglei south bial PYD minga hlan ani bok juni som pasari thole ni zan khan una pa hlal than moya ral na hun lunglei south bial PYD chuan an mang member boral ral na hun hi twal upalal ro sanga bial PYD president chuan Kai Shwain valal pianga bial PYD assistant secretary in ral na thilpek bial IO in ahlana bial tu Reverend Lalhmingmawii khetale pong bu bial pastor lal than sangan he hun hi telpuin bial chung ko shan mi pui thanem tak member boral ral na huna hian an telbok ani khozol veng thar bial nei don ko shana loi torin juni sompali in rin ni zan khan mithar pakhat chu Mizoram UPC a lomlu ani nei don ko shana hian komin chungin mithar somparok Mizoram UPC a lomlu ani to a tir komal somtlonga adonai revival team speaker chu rongbolin nei don khwa hian a ommeka lom thu soi choi moina tum sari nei to ni in a tum rian na atan upala remoya te chung kwa chon lom thu soi choi moina an nei vele don ani khozol veng thar bial ngai zol muna ko shan in sak thar chu jun ni sompanga pathian ni chonu khan bial to pastor Zion ram ngai in pathian ne na hlanin a honga he hun man pui tur hian bial chunga tangin ko sham member mi somruk chuang an tel ani ngai zol muna ko shan in sak na tur ram le na atan hian khozol veng thar bial chuan budget in tukin cheng singthum ram man ania hemi ba ka hianin an bial chunga appeal nei ni in ko shan in sak nan hian cheng noi ni chuang man ania thaza somli sen ani bok ani khozol veng thar bial chongtlai ko shana tun lai hian samsona revival team te chon rong bolna an nei meka ko shan ten hlok thlak an ti hle ani champhai bial din thar ko shana loi turin juni so panga pathiani chamha in khoma mi thar chung ko khat member pani te chu ko shan chairman upalal ro pui sai lo chuan Mizoram UPC a alom lut bok champhai bial Missions Department malak na inter ko arlal lom oma shalom bong kon chu champhai bial din thar ko shana hian roi mek ani champhai bial zo te ko shan Christmas te kumthar committee te malak na in biakin le a chevela eng a om that theinan juni som pakwani nga ni zan khan high mass da ani mamit bial dam dei ko shana po juni som panga pathiani jing in khoma mithar chung ko khat member pasari te chu tir kaulal nun puyan Mizoram UPC a alom lut tir kaulal nun puya hi khothlang district roin dam dei a hian rong bolna nei mek ani siha bial phura twal chunga loi turin ni som panga pathiani vek khan mithar chung ko ni member paruk te chu tir kaunun cheu thangan Mizoram UPC a alom lut bok
thingfal ko shana po juni som panga pathiani khan mithar pakha chu bel tu pastor lalwat ke manlal pa I swamping in baptisma achanti ra Mizoram UPC alomlu ani thingfal ko shan member ni sami pani in hemini hian lalpa I swamping in baptisma an changbok ani Trump boy bial moana veng ko shana juni som panga pathiani jing in kho ma tir ko chwanal mel soma bial chairman chuan chung ko pakhat member panga te chu Mizoram UPC alom lut bok Trump boy bial chunga ko shan shang PYD te chuan bial huap joint fellowship an mang juni som panga pathiani chanu khan Trump boy bial PYD in kho boy ro rel bo zuin Trump boy ko shan Sunday school hall Trump boy bial PYD te chuan bial huap in fellowship an manga general PYD ngen na angin rui hlo daw campaign nei ngal ani joint fellowship phi twal upa b vanal rin oma bial PYD treasurer chona kai shwaya twal upa isla remsia ma bial PYD vice president in fellowship plan na anei ani Hehuna hian resource person unanu Mary Lalrin chani social wing committee member general PYD chuan paper a presena variety program an mangboka joint fellowship a hian chalai kal khom an thanem hle ani Dirlang South bial PYD shwai tu te chuan juni so panga pathiani khan upa b zir thanga fa pa boral ta Lalhmingmawii ral na hun an manga bial PYD shwai tu ten ral na somhi bial awin boral chungte an hlan ani Zema bok North bial missions department chuan bial huap revival in khompoi juni som pali le ni som panga pathiani mangkhan Zema bok South ko shan biak ina an manga Reverend Esther ron ki ma bial to pastor leti tir kaula shat moya full time evangelist tuirial te chu revival a hian speaker an ni Revival in khompoi a hian PYD te le zai thiamten zai rong bolna an nei thina Zema bok North bial chunga ko shan te chuan revival hi an hlut hle a he hun mang tura kal khom hi an thanem hle ani Bazar biaram thar ko shana loi turin juni som panga pathiani zan khan ko shan in kho ma mi thar pahni te chu bia tu reverend gospel thangan Mizoram UPC alom lut a in kho ba na lom nu jinga pakhat chu bel tu pastor hian lalpa I swamping in baptisma achantir bok ani book pui bial LED te chuan seminar kam revival no chal tlang veng thar ko shan biak ina juni som pali le ni som panga pathiani mangkhan an neya general LED shwai tu ten an man pui Book pui bial LED seminar kam revival hi unaw nu Mary Lalrin omi secretary general LED le EBM te chuan man pui tharau thiang hlim poi mona ti le chung kumai cham ti thu pui mangin seminar an nei puya book pui bial LED ten hlok thlak an ti hle ani ron tlang ko shana junior Pentecost ni khan thuthlung pon chhuana nei ni in hemini hian unaw nu Lalrin thangi te chung kwa chuan pathian choi moina an neya Bel to pastor Lalhmingmawii male twal upa lai rauki mathe to speaker ania ani kal tlang hian pathian thulung dik pon chwa ani juni som pali le ni som panga pathiani mangkhan ran tlang ko shan bia kina bia missions department zone revival an manga polar revival team speaker ter kaumal som liana chup speaker ani revival an man chung hian zai rong bolna una nu f lal fak omi ke fang chuan anei chin boka bel chunga ko shan shang atangin revival manga riak lu thimi somli chuang omin langa kal thanem tak anom bok revival an man chung hian pathiani zan in khoma ron tlang ko shana loi turin mithar som te chu bel to pastor in Mizoram UPC alom lut ani mong bu bial tui thum thar ko shana ni som panga pathiani mangkhan pastor bial fan program man ania pathiani chuna baptisma khur hon ni in bel to pastor kela thansanga kutami pathomin swange damna baptisma lalpa I swamping in an chang bel to pastor hian pathiani zan thleng khan tui thum thar ko shana hian rong bolna anei ani headquarters bial LED seminar kam revival juni som pali le ni som panga pathiani mang hian headquarters ko shan biak ina hlotling taka manzo ani Seminar kam revival hi Reverend Lalngai Zola Secretary General Sunday School Department chuan man puin resource person le speaker ania thiang hlimna ti thupui mangin seminar a hian kal khom te zirtirna ape ani headquarters bial LED revival chu inrini zan atang nei chan ni in pathiani zan thleng khan man chunzomania unaw nu Lalhmingmawii treasurer general LED bial to pastor le bial chairman te chuan he hun hi an man pui boka hlok thlak an ti hle ani Headquarters bial PYD chuan juni sompruk thochan ni zan khan bial huap seminar headquarters ko shan biak ina abwa sia siam tharle na ti chu thupuya an mang seminar ha hian tir ko Lalhmingmawii chonmun chu resource person ni in paper abwa sei pangin zirtirna apea lal iswan tungzui tu ten siam thar kan ngei na lai te zirhau ni in headquarters bial PYD member thanem tak he huna hian antel ani Seminar a hian bial buat sei Bible ral chan loman sem ani bok ani bungkon bial Sunday school meet hlotling taka manzo ani
June ni som pali in rin ni khan bung kon bia Sunday School Department chuan kum sang ni som ni pali bial Sunday School in khom pui ro rel na bo zuin KCN Futsal Ground na bia Sunday School meet abot seya upa kelal sang zola bia chairman in hunser mangin meet hi atel pui bungkon bia Sunday School meet hi bia Sunday School chairman upa silal lom sangan akai shwaya in fiam na chi shang shang mangin Sunday School zirlaiten in ti hlimna anneya bial tu pastor le bia shwai tu ten antel pui bok ani reng dil bial zol nuam veng pui ko shana ju ni sompali in rin ni khan una nu vanlal thangi te chung kwa chuan ran tali pathian ne na lom tu soina anneya una nu lal thazoli chu speaker ni in zai thia Michael lal pen felale lal vo bi ki ten speaker hi an toyo mani pathian choi mona program hi juni sompanga pathiani zan thleng khan revival in khoma chunzom ni in he hlimna atang hian una palal thom ne na te chung kwa chuan pathian choi mona an puang velea juni som hi zir top zan atang khan pathian choi mona in khom hi zol nuam veng pui ko shana nei ania una nu lal thazalin rong bol na nei chunzomin pathiani zan thleng hian revival a chunzom aniang Delhi Field Murnika Huna preaching point honthar ani April thakhan Murnika Huna hian member somthi pangate chuan bulchanin preaching point hi hon ania Central India Supervisor Pastor Koko Lalmal som vai phei chuan preaching point hon na le hlan na nein he hun hi field chung atangin man pui tu an thanem hle ani Delhi Field ki sangar kaushana loi turin ju ni sompanga pathiani khan member thar pakhat chu Pastor Koko Lalmal som vai phei chuan lalpa I swapinga swangi damna baptisma chantirin Mizoram UPC ya lomlu ani Guwahati Field a member thar pangalom nu ania baptisma rongbol na nei anibok juni som panga pathiani khan mi thar chung ko khat member panga ti chu ko shandang atangin Mizoram UPC ya lomnu ania chung ko nu le pa berte hi jeng natna in atlak bok mek tani in pastor Sila Ruat Phila kota lalpa Iswa Krista pingin baptisma an chang ani Upper Assam Field ta po mi thar pali ko shana lomnu ani Juni so panga pathiani khan ta dunia puna Hindu sakhwa atangin mithar pati pastor Milari Vanlal Fingfelan lalpa Iswa pinga baptisma chantirin Mizoram UPC ya alom nuta hemeni ve khyang company ko shana loi turin pastor Milari Vanlal Fingfela chuan mithar pati baptisma achan tir bok ani ole khati zong kha tun kar chunga Mizoram UPC rongbol na chanchin kan clear le ngai thla khau theite chu ani e